parlok Nongpoh pijinjar Hadien hadukan ne hajkatre jongpi phun sha karo water supply ngin penpoi ke ke Dkhot ke babang bat ke basinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise Dkhot keseng KSU Hadien bakilap ha ya ke Dorkhas show menteri rangba ke jela ha ke arpotrik ke Lyngkdop arajar pesan halor ke Miglaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pesau ha ke bagi Dkhot ke KSU kilap ha ko piru syabarok ki menteri ke Sorkar jela lembat ki presiden jong ki seng-seng pertai beper-beper kentup yau CEM ke KHADC badu CEM ke GHADC menta ke sifat ke arpui terik ke Lyngkdop arajar pesan Dkhot ke KSU ke la Leit bensam ya ki kot Lyngkdop syaki Paidbah halor ke ni ke an MSIPF ke bolong kum si bynta baki Paidbah kintip syai halor ke ni ke an ke jingsam ya ki ni ki kot Lyngkdop kalolong ha keleng ke sor Shillong kentop hamot pran ha kendai lat ha lait mkra bat kiwe ki jaka Pidon kam projektor ban peni film ne pidon kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai henru iwe ar nyau lai